Kaseng jong kinong di dosiar hayaudo pelatip kum ke All Mekhalia Poultry Supplier and Retailer Association minta kasih ke apa atrai kilong baladan kibrik belashim kabu ban keno pat pensapriang ikubor lagi social media link baki WhatsApp baki dosiar minta kidanya ke jingpang baladan ngin ba miki peleng baki dosiar kin sayo ya ki jingpang. Presiden Kaseng ubah wan syai lang kharshan di ulong bakani hadian bagi layo jingtep ya kani ke kubor ngimsyam la syong klik di batkum ka association ya let bani kendo iki doktor ke veterinary department man kran halor kani ban nakaliang ki doktor kilong bang ngimsyam layo jingtep bakan dan ke jingpang haka dosial kipat ba kim de ban long si ban ba me ke dosial namar ke do ke bangi dia bat ot kalong ke babha bat bam batkum Kaseng ru ngimkwa ban wara iki do ki pasni hapo yo la ban rap uba wa syai lang Kaseng kalada waru bakaan kan penjita mi kibriya kiblashim kabu permisa priang ya kan yang kubor. Sen lokal di sini supaya pras kiri aman ini ya kerjaan pun akan kerjaan met kepemerintah. Dan ketika jangan riba wan saya kerjaan di Presiden All Media Poultry Supplier and Retailer Association kita nangni ya ki General Secretary jom ka CC dan Joint Secretary dan Presiden juga way the units by the yodo idan ro ne ka ki CC members yo andan na ngi ko por te inya chi ko phang ka jingman jumi ani manta po prasro kadai na ka to way ka daw ka banda ka balami ha ka ne ka khatsang tre banai jun ha u ne usna mo manta hi chipang ka jing pen sap yang ya ki khobor balam le dagi ka tu kan ni ki breu ki bashim ka bu ban pen tip ban pen bana ha ki social ha ki platform juga social media di WhatsApp, nama WhatsApp grup kejoki bagatan kata kecing pangsiar, balada iban itu kipeleng, nara iban itu dosiar nimyok ini kinyang jingpang, kibale shembat kibale kopi, kibale ini ya kita tidur, begitu tidur harga ketiga mana, hadin balik ngaliyo itu tidur, te kumka senghi kebacupet cukmi naga benta jong kini ki paip ba mo kibale yo anbam ni kato kini nong di dohi. Ham kena kapor ke pengalayo ya kena kencing tip mo dan bagi di social media nam ngim silo song klik ti ya kum ka association ilami balaya kenduru bat kan ka bitani department ya yo man song thie banyak penbaik banyak discuss bat kiru bat ka ai ka rai ke bagi rayo nang thie ka bangi ya banyak kan tu kena kuah dan ngai song yang meeting bat ki bat ki beliau bat ki doktor antara bat ki Director juga veterinary ka kalami kita kawai karai kaba nakalian jong kiri to maging patsimayo jingtip bakin don kum kani ka jingpang hangni bo ka jelai ka jongi bat kai ka bang kwa ban ya ibras ka yo bandon ani ka bor ban pentip ai ba pinam dei ban long sier ban long smier sini ban long tien ha ka be dei ban ba mi ka dosiar ni ka bang ina manra ba ka bang set fi kalong ka to ka ba bha ka ba coach bitu banbang kabangi dengan asali ngasih begini bahkan pun kamar pun kamar sendiri ni kamar bapang kami bandung lagi market kijoni kamar mangki market kabangi idon ya unit bagi nak rekam kibat rekam pro dulu mesti akan jamin kipet dunia ya kumnu yang kejerung kejimi jangka siar kumnu kesiar kidia kijau kihat sebatan polum jingjiri kai kabangi yo ya ka kubur dan ka polis department kalau kita kejimi terhilang bagi but kalau orang tu pada dalam kini kijingja, kini kijingja kita cumi ada cuma, but labu itu kita bagi mikir part itu kibri kita sim kabu, ya dengan macam pentok beriam, lama di sosial media bagi ni sim, yang kini ilah ban penting ni pensmen ni pensier di kibri kibalong kita ki nambam ya ketua siar. Tenduri bukan dibuat action ini kibri kibau apa ini buat ramai. Agak baik juga ni lah yang keren berkebeti department ni hari bang ki la ya kajibun ni bagi net police department berlek ki badan ka jadi dengan show in charge to gerunding si TKI kebal mi yang tu bagi mahasiswa bagi WhatsApp group nak ada yang cuma akan track ya kali ketul ke bawah di social media platform jadi kita bagi ni ke share di social bagi ya cuma non sebagai saya ada dulu ki bentar bagi ni benda ikibri ke sing kabu jika kita tahu bahawa disini, apakah ia boleh kuat yang generasi sosial ban banyak ban mungkin kibri kibri kamu mungkin ia bagaimana pernah kembang kelak itu ini kijat dor. Di doktor kelak insurance makamdan pun kata kacing pang ini
Tena kalian na jungki dulu ada fikwa bambu jungki ni ada balik keli ka veterinary department dia willing to help you ban keli kata kan long kila long willing ban dia raping kata ban kila ayo da assurance su hamdan ki kata ka chumpang ada kaban first ka government ni ka mi verification halo kata ki ko halo kata su fi kadang ha on penstau mo aku ka ani pinga pa su baju lamle atau tak fake news semua. Jadi ke problem what we're facing now regarding itu, it's not on Facebook or something they launch. Jadi only WhatsApp group. Tiba tulis kasih import, kita bagi note, bagi FIR juga, it'll take time. Tiada kata kami pun communication kalau itu, umpamanya kalau police department, dia betas pa ada bagi lihat ki police department kan lihat kan, apa dia kata kami kau isu kan. They are waiting for the police department, so they are willing to help us. Kami ada namanya information yang kilo, yang ini yang apa ini.